Hajde da vidimo da li je šljokica dorasla zadatku. Idemo. Verujemo da većina vas nema baš tako lak pristup dvorištu, a želi da vreme sa svojim psom umjesto sa Netflixom i kokicama provede na kreativan način. Zato smo vam pripremili mentalne igrice sa kojima možete mentalno da umorite vašeg psa u vašem domu. Naučno je dokazano da psi koji se mentalno razgibaju bolje slušaju, a ovo je također deo recepta kako se dobija srećan pas, a postaje srećna porodica. Dobrodošli na naš novi serijal Mentalno razgibavanje pasa. Ćao svima, ja sam Nikola Rošević iz Zemljana obuke pasa edukacije vlasnika i danas ću vam predstaviti novu igricu koju možete da igrate sa svojim psom. I ono što je najbitnije, bukvalno vam ne treba ništa što već nemate u vašem domu. Za ovu igricu potreban nam je jedan običan peškir, a to su poslastice koje ćete stavljati u peškir. Kako to izgleda vidjet ćete upravo. Ova igrica je još jedna u ovom našem serijalu mentalnog razgibavanja pasa. Ajde sad da vam pokažem kako vi treba da napravite ovaj peškir. Online konsultacije. Više o online konsultacijama pogledajte na našem sajtu. Link će biti dole u opisu profila. Znači, peškir možete staviti bukvalno ovako. I počnete da ređate granulac. Ne zaboravite da ovdje možete da stavite i ceo obrok vašeg psa. Ono što želimo ovim trikom da postignemo jeste da podstaknemo psa na istraživački duh. Jeste da on pokuša da odmota ovaj peškir i da tako dolazi do granula. Ono što ne želimo jeste da krene sa različitih strana, tipa sa strane da bi došao, ili da krene da se podlači ispod peškira da bi došao, želimo da ga jednostavno njuškom obmotava. Sada, da li ćemo to uspeti? Vidit ćemo. Sad ćemo šljokicu da posavimo. Ono što je bitno, da stavite 1, 2, 3 ili 4 granulice ispred kako bi vaš pas znao da tu ima nešto i da treba da počne da istražuje. Hajde da vidimo da li je šljokica dorasla zadatku. Idemo. Sa nama je tu šljokica. Sada, šljokica ćemo da vidimo da li će šljokica uspeti to da li će šljokica uspeti. Ovo ne želimo da se desi. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Uspela je malo da odmota, sad ćemo da vidimo da će da nastavi. Nije videla. Nije videla. Evo ga. Idemo ponovo. Ćemo da vidimo. Hop, hop. Ide ove igrice, idu od ruke što se kad imaju klopu u sebi, sad ćemo da vidimo. Evo ga, evo ga. Uspela je. Ima još, još sam stavio tamo, sad da vidimo da će da uspe. Evo ga, evo ga, uspela je. Evo ga, uspela. Stavite granulice da budu bliže jedni drugom kako bi vaš pas znao što otprilike treba da radi. Da vidimo da li će uspeti do kraja, sad sam napravio veći razmak, još uvijek ne konta. Evo ga, uspela je. Mislim da ne bi trebalo, ima još jedan, bravo! Šljokica je uspela ceo peškirić da razvrti, svaka čast za šljokicu. Bravo! Ovo je bila još jedna interaktivna igrica koju možete da igrate sa vašim psom. Ne zaboravite da mentalno razgibani psi, psi koji imaju više interakcije sa svojim vlasnicima, bolje slušaju. Ove igrice vam mogu pomoći u tome. Zato igrajte se, izgradite povezanost, vežbajte fokus, jer ćete imati neverovatan odgovor od vašeg psa, koji će vas poslušati u svakoj situaciji. Ove igrice možda deluju jednostavno, možda nekom čak deluju i glupe, ali ove igrice će mnogo bolje poboljšati odnos između vas i vašeg psa. Još jednom se zahvalim na puno podrški, puno lepih komentara i puno lajkova i puno videoklipova koje nam šaljete da vidimo kako vi to vežbate sa vašim ljubimcem. Odlični ste i samo tako nastavite. A mi se vidimo sljedećom prilikom. Ćao! Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkajte, u komentarima dole napišite vaše mišljenje, vaše sugestije, također i vaše predloge, šta biste voljeli to sljedeće da snijemo, koju temu bi voljeli da obradimo. Ne zaboravite da se pretplatite putem subscribe dugmeta i da uključite zvonce. Sve ovo o čemu smo danas pričali možete pronaći u knjizi Moja prva šapa, također tu možete pronaći i pregršt drugih informacija. Knjigu možete poručiti preko sajta www.mnobuka.rs. Naš rad također možete pratiti putem društvenih mreža, Instagrama i Facebooka. Pored toga, ukoliko želite, naš rad možete podržati putem Patreon platforme.
Do sljedećeg viđenja, naporno trenirajte putem pozitivne motivacije jer jedino tako se dobija srećan pas, a postaje srećna porodica.